Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sallimna wal muslimin wa aslih ahwalana wa ahwalal muslimin washfi mardana wa amradal muslimin wakfina syarral zalimin. Amma ba'du. Ajunan para rabu setia hadirin juga ibu hadirat saya muliaki Allah subhanahu wa ta'ala sebutin kola amal jaki utamaipun para tokoh masyarakat, para kiai, para ulama sebutin kola amal jaki utamaipun kepala desa katuara sareng setuju perangkat ipun ketua muslimat sareng setuju pengurus juga anggota-anggota ipon sebutin boleh juga amal jaki ketua sareng setuju pengurus fatayat Nahdlatul Ulama sareng setuju anggota ipon sebutin juga amal jaki. Alhamdulillah para rabu setuju pagi menjelang siang are mangkin dan goleh para panjenengane papangki sareng Allah dalam acara zikra Maulid Rasul paemot atas lahir terbeber panajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan para rabu setuju kalaban acara fokus termul jepanika dan gula para panjenengan senantiasa ke hidayah juga inayah ipan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Salawat ma'as salam mudah-mudahan diparingaki dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seampun apektah toreng ibeten gula para panjenengan dari petang alam de dekatera kalaban uning aten guleh perajuan seteja da atoran ipon ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu hadirat semulyaki Allah subhanahu wa ta'ala sebutin gula amal jaki dan gula anyona waktu sekejap yonceng toriatore sareng panitia kangkui mangkin para panjenengan sekepentingan epon para rabu setuju lain maimut atas lahir terbeber epon ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Saya cerita gentenan gentenan oleh deki ding sekejap cabi David gule lesok ya ampun dukali ketok kedukali anda para rabu eti ya toren atau cerita deki tinggal stare gula sekoni bisa os malelekas mari mon bidabit kelu gula lesokia para rabu bisa terus lagi gentenan ada lamare pika-pika lestare oh bagus pada mari keng Thailanti gula kauncengan sekoni para rabu hadirat semulyaki Allah subhanahu wa ta'ala sebutin gula amal jaki dan gula hepakon kakui acerita rekan hubungan epon kalaban sejarah terlahir beber epon ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Kanjeng Nabi kento para rabu setuju adalah sebuah hari besar Islam. Sesateja na orang panika seneng tormaimot dengan kelahirannya. Epuk takip pagi hari mangken kento para rabu setuju tak ada kata terlambat dengan peringatan kelahiran. Lain etempeng hari-hari besar Islam selain.
Manabi hari besar Islam selain para Rabu kan bedetang ke leben bedebulan. Upamai pun Isra kento para Rabu saja bulan Rejab tanggal 17. Tidak ada Isra di luar bulan Rejab, mestinya bulan Rejab. Atau juga nuzulul Quran. Nuzulul Quran kento para Rabu saja bulan Ramadan. Manabi pangeran juga ada bunang Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Allah Subhanahu wa taala matoron Al-Quran pas bulan Ramadan. Jadi peringatan nuzul Quran kita peringati di bulan Ramadan. Tidak ada di luar bulan Ramadan. Kecuali peringatan kelahiran Kanjeng Nabi. Peringatan kelahiran Kanjeng Nabi kento para bustaja tak usah tangkel ben tak usah bulan. Lakonin selanjutnya tahun pokok kenceng panjenengan. Pokok kenceng. Melan ulama berjanji. Ulama berjanji sampai ibu cabitan gula para panjenengan hiksa para bustaja. Walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Cek saking ngemolotan zikra maulid Nabi, peringatan kelahiran Gusti Kanjeng Nabi elakonin bitan gula para panjenengan kullahin salanjeng tahun, salanjeng zaman, salanjeng audi qad kana wajib panika pantes. Tak pantes orang ngemolot. Tak kata bulan molot, molot tak pernah apa para Rabu. Semakin keto bulan apa makin? Bulan Rasul beruilah. Cek saking ngemolotan ni kepada kata terlambat makin beruilah. Makin Rabiul Tsani bulan Rasul keng kun bereng ti sakajeng itu or pa molotan apa? Molot Rasul. Orang molot bulan Rasul lah terlambat lah. Tapi dengan peringatan kelahiran Nabi tidak ada kata terlambat. Makun bulan Rasul, bulan Sabel amolot tak apa. Ami pah beda bulan Sabel lebih lemaren puasaan peringatan kelahiran Kanjeng Nabi. Aru beni gila roh normal roh karwah. Beras para ustaz. Tetapi mi amolot bulan Sabel tak apa. Bang kelahiran Kanjeng Nabi kapan saja. Kullahin. Walau anna amilna kullahinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Andaikan peringatan kelahiran Kanjeng Nabi kita lakukan dan kita laksanakan, kita peringati kullahin selanjang tahun qad kana wajib, area pantas patut tak patut orang molot. Mudah-mudahan keingat syafaat. Amin Allahumma. Apa-apa para bustaja karena Kanjeng Nabi kento para Rabu beliau sudah istimewa sangat luar biasa. Muljah pangeran mulai lahir ceritanya sejarah mulai rembi Kanjeng Nabi lain bitan gula para panjenengan gula bensambian si beda ceritanya ting mate. Kapan lah mate beda ceritanya reng ti sang ngocaki cenat mun cenat anro yo wah bagus roa keng mun cenat roa pangicon ameng bae beda ceritanya ting mate. Sanosa para kiai orang mulya al-mukarram kapan seteh almarhum tidak ada peringatan kelahirannya, peringatan seteh. Nah kita kenal dengan haul Kiai Isbat Penyuanyar, haul Kiai Abdul Majid Tapeta, haul Kiai Syarqawi Lukulu, haul Kiai Tijani Al-Amin, haul tidak ada peringatan kelahirannya. Beda melot nak Tijani ada peringatan setan. Namun Kanjeng Nabi peringatan lahir ada hol nak Kanjeng Nabi itu wara beda hol nak Kanjeng Nabi mon beda pengkot orang tak pakai baras tidak ada. Kanjeng Nabi diperingati kelahirannya, Kanjeng Nabi diperingati Kanjeng Nabi peringati rembin ke alam dunia. Apana Prabu saja karena beliau lahir sudah istimewa. Lain itu yang makhluk si lain. Fahtazzal arsyu taraban wastibsyara wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara wa amtalatis samawati anwara wa dhajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Dengan kelahiran Kanjeng Nabi langit bumi ria kuntuk goyang langit apa jembar bunga seneng esto cinta dak Gusti Kanjeng. Keng bahading matura kadang waralin kireng binian pa negara Rabu. Man Nabi maulid silain kapan la molotan ni kabahling celengan banyak.
mahallul qiyam cuntur engki aku jeki ya para rabu pada aku jeki ya keng mon bersih jantungan mati ngarawa mati bini anenten aman para rabu aman tada ling ciling nah ya keng kunjeki ya ki puro ya lalwaton oh anaga lebur para raw kula naro PKP lamba ilu kulu dari kabupaten kapan ya lalwaton rabu salbut pak kula para ongga ki puro para rabu keng takoy temu lagi ni kula kiri pak lebur ya lalwaton kula mon yonjeng boleh kula nora kula anu aduh fahtazzal arsyu taraban wastibsyara wazdada al-kursiyyu haibatan wa waqara. Kanjeng Nabi kita Prabu saja sempat menggoyangkan langit dan bumi dengan kelahiran beliau Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantar keng syafaatah amin Allahumma wa dhajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Salangit bumi berzikir makhluk kepangiran termasuk para malaikat ki maca selawat dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Pangeran termasuk malaikat membacakan selawat dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam tazal ummuhu tara'an wa am min fakhrihi wa fadlihi ila nihayati tamami hamli falamma ishtadda bi'at-talq bil khalq wada'atil habib sallallahu alaihi wasallam sajida. Kanjeng Nabi lahir sempat menggoyang langit bumi. Kanjeng Nabi lahir menjadikan makhluk sealam dunia berzikir dekat Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lahir wada'atil habib sallallahu alaihi wasallam sajida. Kanjeng Nabi lahir langsung asojud dekat Allah subhanahu rembi asojud pak menreng tuara rembi nompuk pak lain atau empoan Kanjeng Nabi asojud para rabu muljen beliau Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi para bustaja bani mulje polan tati nabi, bani mulje polan tati rasul, bani mulje polan tati pimpinan. Beliau lamun mulje sedang Allah Subhanahu wa taala mulai lahir. Alhamdulillah. Tenggulah para panjenengan umat tah. Amin Allahumma. Dua telok lah. Nomor 4 para rabu seteja kelahiran Kanjeng Nabi ni ka orang afal kakapi. Orang laki, orang bini, umat silambo, pokok malah Kanjeng Nabi, ngak malah. Mbian oning dengan kelahiran Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lahir are Senin, ayuh NO. Kanjeng Nabi lahir are Senin, tanggal, bulan, tahun, menyamin tahun kerja, minta tahun jaran bayin. Cerita. Kanjeng Nabi lahir Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Maulidun Nabi Rasuli min Rabi'il Awali Thani Asyara Amal Fil. Kanjeng Nabi lahir Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun kerja. Menyamen tahun kerja mata tahun jaran sejarah. Orang Islam ni kepada Abu Staja menapajang atip Ka'bah. Benitip dak bara atip Ka'bah. Orang mengse badan Mekah, Tunisia, Mesir, apa aja ngatip dak Timur. Orang se Timur Mekah, Indonesia, Madura, apa aja ngatip dak bara. Orang se lawan Mekah mana aja ngatip dak Dajah. Orang se Dajah Mekah mana aja ngatip dak lao. Islam satu di Ka'bah. Dan ring kafir, ring Islam lek male car kalacir, se nyaman Ka'bah na kujur bae. Karena mun Ka'bah bakun bada, Ka'bah bakun setong ikadisa, orang Islam pastikan menjadi satu. Senyaman kujur baik. Rombongan Raja Abraha bersama prajurit-prajuritnya nompak kerja, entar Demah, entar ke Mekah. Arah apa? Aku jura Ka'bah, mangkatlah
rombongan Raja Abraha bersama prajuritnya mangkat. Pas Senin pagi tanggal 12 lahirlah beliau Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rombongan numpak kerja gagal, polan Kanjeng Nabi lahir ke alam dun. Pahinya main tahun polanah numpak jasa king numpak jeren inya main tahun, jasa king numpak sapeh inya main tahun, menumpak dongodong inya main tahun, amal dongodong tahun dongodong tuara dia banyak dongodong ada. Kalau mau kau jangan lebut kasak kapal imtihan tak ning lebut bah posa dongodong dah yang saya kesan ke kepe. Ajunan para rabu si muljaki Allah subhanahu wa ta'ala sebutan kalau amal jaki ini kepahinya main tahu kece sejarah ketika itu para bustaja pas orang ingat ke kapi dengan kelahiran Kanjeng Nabi ada orang tak tahu bila Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun kerja padahal para bustaja lahir Kanjeng Nabi kesamakin pada sekitar 1500 tahun aduh benih zaman sekejap para rabu dari lahir Kanjeng Nabi kesamakin kurang langkong 1500 15 abad kemarin. Iki napa iki? Jauh lah, abid para busti. Keng orang ingat bah, bila si lahir ya ingat. Samangkin tahun sana apa? 1442 Hijrah. Kak disak para rabu terhitung ringan lena Kanjeng Nabi. Bitong dari hijrah Kanjeng Nabi di Mekah ke Madinah. Sejarah boleh, cerita ni ke boleh. Kanjeng Nabi lahir nang Mekah. Rembi Mekah, Jakasara. Beliau juga dibesarkan di Makkah, jerajai Mekah. Kanjeng Nabi umur sekemik tahun iparaji bencera kena asmana Siti Khadijah. Siti Khadijah nikah umur 40 tahun. Kanjeng Nabi umur sekemik tahun. Sepuan pasera. Sepuan Siti Khadijah. Iki ring Khadijah Arab para Rabu umur 40 rat. Khadijah Arab umur 40 cerat dina. Mun tiga tuara umur 40 kereke singal aduh. Kanjeng Nabi umur sekemi araji Kanjeng Nabi asepuan rajina mula narik kareng orang ke lalaki me budi sengiringan Kanjeng Nabi ngabi nomor 40 tenjan pada tegagulat. Kanjeng Nabi umur 40 dilantik menjadi nabi, dilantik menjadi rasul, presiden salam dunia. Kanjeng Nabi umur 40. Masa jabatan Kanjeng Nabi ini Mekah 13 tahun. 40 tambah 13 seketelok tahun. Pas Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, dapat ke Madinah 10 tahun. Seketelok tambah 10 sabitek telok tahun. Ulama mufakat umur Kanjeng Nabi sabitek telok tahun. Sabitek telok tahun. Nah, tahun 1442 kadito terhitung dari hijrah Kanjeng Nabi, terhitung ringan lena Kanjeng Nabi. Ini kata itu pada. Mon ebitong ri lahir dah 1500 tahun. Oh, wabit 1500 tahun. Orang ingat pada Rabu. Hafal kepi bila Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun. Mbak ingat kerem bin Jujun. Tak ingat. Jujun. Kemajuan Kanjeng Nabi. Cuan Kanjeng Nabi ke Jujun tak ingat jauh embana ingat kerem bin embana tak ingat kia apan wah apan ki bedah ingat kerem bin apan tak ingat astagfirullah gula tak ingat kia pada tak ingat engki jering sering kerem bin ring tu jering gula tak tahu jering tu rembi bila ngaden ring tua karem bin pak tak tahu lah apa mun lahir Kanjeng Nabi 1500 tahun orang main ngakapi karem bin pan tak tahu karem binanan kelopai ke lah arem bi lala tahun yu ani anak berapa yu 10 orang mun 10 yu benih rembi je dia muros ikutan tanggal setuaan kita apal nomor 2 rembi boleh nomor telok kita mari karena mari mulang arik ipre boleh antik boleh kelupai si kemas tuaan tak tahu bah trok kita kah jadi tuaan iya mau nyior jareng burin banjir buri arta apa pokoknya ting aing kembang arta kan ki bara rebu tahu saya temen ke bumi ketesen
kembang pohon kelopai ketang gila anak mata gertak gelering tua mata gertang gelap baru silahir kerembin anak kelopai lah andi rembi tibi ngandung tibi keluar tibi tanggele kelopai acerot-cotan moros tapi punten mantan merti ya panjenengan amin Allahumma bagus orang banyak anak ni ke bagus membolan nak cokot cok sedang bi tetangga membolan banyak anak jadi yang menjadi bah kesontul lewat orang bagus orang kesontul ni bi kanjeng Nabi bagus mbian jenda kacaca orang kan kadang ting banyak anan bah teti caca arwah bagus teti tempeng jubeng apa jubeng kanjeng Nabi ada bu tanakahu tanasalu fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah mbak Nabi ni mbak na cucuh ini mukat aku boy anak pepeceng ini mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah saya bangga tanya Nabi engkau seneng mentang umat paling banyak amin Allahumma mantar banyak anan amin Allahumma punten nunggu ni kepada bu tak usah kabi dia tak empon coba kabi pokok lala tahun bah bulu kunyor apa ada bulu tak norembi bolan pancingan bagus bikinnya Nabi cek saking kepada bustaja samangkin pah beda kanjeng Nabi pah beda orang bini kesontul mungkin kanjeng Nabi jempol kanan kiri bagus andi anak berempah 14 sip dan kanjeng Nabi tempang jubeng andi anak berempah ada berapa tahun alake 10 tahun wah abi ni karet 10 tahun le anak mantaran di anak panjenengan si salihah amin Allahumma nah kelahiran kanjeng Nabi lombok lah para ustazah dikenang bi manusia kenang bi orang sampai makin tenggula para panjenengan ingat padahal mata kere-kere rembin deng tu orang rembin anak le kelopai kita bagi ada apa dengan kelahiran kanjeng Nabi tenggula para panjenengan seneng esto cinta lebur dak kakusteh kanjeng kita buktikan semakin barbus saja monten gula para apa dengan libur ke kanjeng Nabi kaito kan king libur ke kanjeng Nabi kita pertahankan perjuangan Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tiru beliau karena ten gula para apa dengan senang berlibur dekat Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajunan para rabu simuljaki Allah subhanahu wa taala sibutan gula muljaki orang libur kanjeng Nabi kaito para bustaja intina atau ocak berdebu lau kana hubbuka li Muhammadin sadiqan ata'ta innal muhibba liman yuhibbuhu yuti mban mon lebur ka kanjeng Nabi ongguan sampean kan lebur ka kanjeng Nabi lebur punten seneng punten seneng kula ban sampean seneng ka kanjeng Nabi ongguan estoh ongguan cinta ada kanjeng Nabi tulus para ustazah lau kana hubbuka li Muhammadin sadiqan muncul ongguan libur ke kanjeng Nabi intinya satu saja ata'ta sampian perocak dekat Gusti kanjeng sepora nah orang libur kanjeng Nabi benih amolot melolo orang amolot ni ka bagus keng kun coma para bustaja benih kun ken cukup amolot apa jang boleh amolot ramih pengajian tambu sekali deki tak bejeng duhur billahi tak bendeng molot nah por kilap panitia ni kata ngampo tak bejang aneh kasi masang terop mulin beri ni ka burum murio burum salon sano ka burung na mulai beri keng mon tak bejang duhur deki billahi tak mendeng molot nah apa jang takala molot dan beni ku na molot melolo amolot tapi apa jang hati mon dengi molotan bah tak apa jang can kanjeng Nabi ari yang kau kunikakan pelotan nabi nak kan ada kunika molot deket orang amolot niki ya toren baca solawat ya toren mada pengajian ampun ya toren tapi intinya kuliah sampean atoro kanjeng Nabi apa yang menjadi perintah beliau kita laksanakan sesuai kelebihan aturan Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu dan aturan laukana hubbuka li Muhammadin sadiqan ata'ta ben mun lebur ke kanjeng Nabi seneng ke kanjeng Nabi estoh ke kanjeng Nabi cinta ke kanjeng Nabi atoro kan kontrol tu teori yang satoro pane ana apa mulut munta atoro kan percuma munafik maksiat khianat dekat Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Ada orang ustaz berdebu innal muhibbah liman yuhibbuhu yuti. Saung kuna orang selebur da orang sekaleburin mastena atau orang selebur da orang sekaleburin atau ro. Tahu sa libur kanya nabi libur ke bini boy. Orang libur ke bini norok bini nah. Orang selibur ke laki norok laki nah. Candring pisah. Ada orang norok pak, ada orang norok montak norok laki norok bi. Mbian tidung benepan. Tak kira tidung ben laki nah. Lo celok nyaman. Arah apa ya? Lebur. Ada apa mun lebur? Tina tamu ni tina coba di dimah. Andi teretan, andi bola, andi bengkok. Kapan alak ke? Norok lagi. Saboran para mustaja. Naudzubillah. Mak beda orang bini alak ke. Pas ape saben laki na. Andi anak situng. Kapan alak ke? Nani tina norok lagi na. Arah apa? Lebur. Tak kira tu. Tina engkau tin guben anan doh berui. Nyaman nanti dung ben laki ngan arah apa ya? Lebur. Nah sambian para bustaja mesti lakar lebur kerake norok laki na. Lebur kabinen norok binen. Terus ocak wah. Le senga ya neng mancelat. Aku jadi lebur ke laki jadi. Mantar selamat tak. Amin Allahumma. Milan para bustaja. Orang laki si lebur ke bini nah. Orang laki lebur ke bini. Oh, pokon jan bini nah. Mbian bakenceng minta ke laki nah. Kak, absina minta kelampi. Ini lagi kelampi bila kena. Absina minta sarong kak. Ini lagi sarong. Absina melihat seragam kak. Iya melihat seragam. Silaki ngocak tina le. Pokok beena kelampi anyar. Engkau tina tak apa-apa. Kelampi laki ngepet ke kapi. Sarong takut-takut lolo. Aro sarong takut-takut roa. Sarong gajah dudu. 30.000 mun yang kui suap dari buri jadi ngaku dah aru benih tak libur ke sarong lagi narole benih tak libur ke lampi ni serer ke sambian tak kerlang alai aduh kelambin bini nah ngamera ngabiru anyar ke kapi kelambi lagi ngepet lah ada tak salin lah koros lagi nah bince melolong. Ya menying tonying lagi. Binin nang, aduh. Terus on telok. Normal bini. Nyaman celai berencel laki, salah lakon laki, saya kasap laki, bianjur ngoncur ibeng kono berada. Si laki septa kursep mikir sambian bararabu. Mentertering bini terocak panjenengan. Amin Allahumma. Arwah keng lebur ke bini. Tak mikirin betenatin netekatang kelambin laju pokok be nasalen kelambin lo telok lain kelambin tok pitok lain kelambin ibu lain kabinan kulakku lain duhur asalen boleh malam resepsi ingaring gila terkerewasang ke kapi ya mun bini ane iyalah pokok tak saben din silake si mulian kulakur terus tak salen ka malamnya ku teker anu naro teker apa naro beda peta Inggris Malaysia tak sempat mon gula mon bini melia engkau melia giyah iku gula melia sarong ba engkau melia giyah engkau tak sarong kotak-kotak jame apa ora di gula dunggala sarong ini genteng wah torot beki ke bini ke video karin na pada buang kuat pada kak ruaking libur ke bini jadi mering nyaman libur ke bini can bini para rabu serak bini ni kencut marah semakin seragam kalau ni kompolan dia muslimat masjid di Lenteng kompolan renaren wah sejid kompolan setengah bulanan bi gula seragam gula ngocak merarakan nak mun kompolan si biasa renaren cek tak kerasa ragam nyaut ngal to tak renang konang aduh kiai orang tukang tahu isi nengi pasar asragam kiai apa boleh kompolan ni gua iyong ku engki pon ya toren gam seragam king jeng kredit kena ni serka lagi nah ya udah kredit seragam tinang ku lah mantar tering bini sesolihah amin Allahumma arwah reng lebur ke bini
dari lebur ke bini atau besabali ke reng bini lebur ke laki pancingan toro ocak ke laki nah apa dan si laki iya si penting tak salah dek kajunan depan Allah subhanahu apa jan laki nale nengeneng jalan ting si laki alakong ibu dia laki jadi si sana menteri selamat dak yang guntem warasan wa belancet ni bini para bustaja tetapi mensuruh nengeneng jalanan tetapi toroca lah intinya sampean si libur ke laki na toroca ke laki le ngoncur pak disuruh ngoncur tekong akin tang le nongep tak cermet dah eko jalebur jadi pokon menjan laki ya ngak nikah para rabu menteri tawaring bini si solihah amin Allahumma anikat toroca nyam lebur ke bini toroca ke bini lebur ke laki atau toroca ke laki samakin bini ukuran ke laki samakin benih ukuran lebur ke bini tapi lebur dekat kuste kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dek remem lebur ke kanjeng Nabi ingki norok kanjeng Nabi para rabu jering norok laki kena lebur ke laki norok laki orang lebur ke bini norok bini napa boleh lebur dekat kuste kanjeng kita ikuti saus penapa yang menjadi aturan kuste kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mendasar sekali kanjeng Nabi kita Prabu sedaja andi le oleh katunya bi pangeran kanjeng Nabi Muhammad bentoron katunya kanjeng Nabi ini kok satu-satunya benih salah satu-satunya makhluk si paling bagus salam dunia walaupun tolakar beda makhluk lain kin bi pangeran tak bakon pasera malaikat ni kebagus para rabu malaikat ni bagus keng malaikat ni kemun etero tak bisa si bisa tero kuste kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah engkau maturon kanjeng Nabi lakum dekatan gula para apanya uswah hasanah teladan si paling bagus artinya para bustaja pangeran maturon kanjeng Nabi malai kening contoh bi gula ban sambian mek kening tero walaupun beda makhluk lain tapi tak kening tero siapa malaikat ni kebagus pada rabu king tak ning tero apa malaikat tak laki tak bini tak ngakan tak nginum ada epaan ada embun tak laki ya tak bini pokok tak bisa can aqidatul awam lambar wal malakul ladzi bila abi wa la akla wala syurba wala nauma lahum malaikat dia tak ada epaan tak ada embun tak laki tak bini tak ngakan tak nginum tak laki tak bini ada malaikat abiniya malaikat ni ketika bahaya ucul kebinian tak kira nongkok kan apa malaikat tidak ada kepentingan kakak sawar tak kini yang terwa nah para nabi pun tenmun nabi itu kan manusia sangat gule para panjenengan para bus orang kanjeng nabi orang kanjeng nabi manusia kanjeng nabi beliau ngakuin raji andi epa andi embu ada songkan jember rekong persis ngak gule bersambian cuma beliau yang kat paling mulia serang Allah subhanahu wa ta'ala karena kanjeng Nabi paling takut dekat Allah subhanahu wa ta'ala maka pangeran pas matoron kanjeng Nabi apa mak matoron kanjeng Nabi kempang eteroh kanjeng Nabi andi raji kanjeng Nabi andi cucu mun padlo para rabu rajin kanjeng Nabi banyak balik rajin kanjeng Nabi 11 umat kanjeng Nabi tak oleh 11 pampak paling banyak banyak karena menitemu ramai bah mendeng laki abi ni boleh menitemu salsal bah pendenan para bukan kanjeng Nabi cuma 11 Nabi Sulaiman rajinah 100 rajin 100 tak laku lain Nabi Sulaiman merebon malam dosa 100 ada tekun telur banyak Nabi Sulaiman ajo mutamu sekali rajinah 100 nyaman nih kepada bustaja mana masa makin bateker abi ini aduh tak teker abi ini 100 para rabu abi ini 2 salbut lah kan bareng laki bah lecek bah tinggal bini boleh bah tak cacaan takut itemu takut itemu du menteri temu menteri salbut mau ditemu nggak gini menureng langsar lembut lo ke bini pak gue kirimin videonya pada rabu cimin beda 3 tahun sekali beda ring langsar laku abini ani kebah
bisi bini roba ketok bah ketok bah ada purat bah ada bacap kecapan balik ketok para rabu mentaran masalah mata para rabu amin Allahumma. Nah kanjeng Nabi pangeran matoron Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anapa para bustaja kanjeng Nabi kening etero kanjeng Nabi kening tendeh biten gula parapan semua sifat benkon lalakon na para rabu milan apa uswah hasanah teladan si paling bagus kita ikuti langkah Gusti kanjeng Nabi berdebu manabi ulama dalam aturan para rabu saja kanya Nabi kata andi le oleh kanya Nabi kata andi le oleh nyaman Islam kanya Nabi andi le oleh nyaman Islam katunya banika setong syahadat salat zakat puasa haji ikasa diatur dalam Islam syahadat salat zakat puasa haji gula sampean kota masalah syahadat jawablah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah syahadat kadin to prabu saja mulai kanya nagi kita lahir ki sobong nang ituna syahadat Muhammad lah melamba ya me bude syahadat Adam ring Nabi Adam dah ada Nabi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Adam rasulullah tidak ada umpah bude asyhadu an la Adam boleh pengkil je dia punten kanjeng Nabi mulai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah tong nomor 2 apa jang orang ni kanjeng Nabi dan gula para panjang pakon apa jang cukup apa jang sekecil para rabu orang tak usah takarta apa jang lalai masuk neraka apa jang lalai masuk neraka ini untuk pun pangeran fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun neraka wel tak ontong calaka orang apa jeng king bejeng alalai apa bejeng alalai apa jengi or to or duhur itu or benasara maurib ifsitong ben isya pokol belu kulaku ki pura bejeng sebu aro kan apa jeng dah kingi solet bi pangeran orang aja si biasa binian dia biasa nana pokol berapa yu pokol 12 oh tina apa kan pejang pokol telok deki libut sabolo berapa to or benasar ba tadi oleh duhur Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim oleh duaan assalatu wassalamu alaik asar lah nyaman deh apa jeung asar bah audu sekalian tau sah salen ruku kantang boleh bah assalamualaikum jaga asar karena solat billahi solat ngaji dia maurib pasitong ben insan toor ben pada apa jeung oleh sarokaat lah mancing isya lah tina sekalian ya kiba de maurib terus kan cek biasa napa boleh bah kulakul belu macam kun can gula mi aduha kulakku kapan ko ni Allah mahdina bina ba betina bejeng sobu pokol belu ki macam duha pokol belu idi ma bede duha pokol belu mani bedni ani ka abajang tapi beri neraka bi Allah fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun neraka wel tak ontong calaka orang abajang keng bejenga lalai compong ngak ni kebunya wara rabu binian pompong ngomong ngak ni urusan ngak biasa nyaman bahaya lentang kantong kisaraan boleh ajunan para rabu si muljaki Allah subhanahu wa ta'ala sebutan kolam muljaki ani karing abajang monta abajang lain boleh abajang lalai neraka wel monta abajang sakar nyaman bun nyaman neraka sakar masalah kakum fi sakar apa ban memasuk neraka sakar jawabannya qalu lam nakum minal musallin engkau orang tak abajang teti orang mun tak abajang masuk neraka sakar mun abajang lalai neraka wel bade nyaman jahannam rek dengan tusar aja ring laki bini azina maleng bajingan mabuk tusar aja bengal kering tua penzina neraka jahannam apalagi jahannam neraka wel neraka sakar apalagi cek masuk letak posan ngembian palang menteri selamat kepada rabu amin Allahumma tapi jelas ni kepada bus saja pokok munaf ambian siapa jeng bahking lalah solet bi pangeran engkau apa jeng lah engkau apa jeng ku nyerau tang roh
maksiat pakun kamingiran setiap solat ni kepada bustajah tepat pada waktu dan kanjeng Nabi bada sahabat motor kanjeng Nabi ayyul a'mal afdal kanjeng Nabi nyaut as-salawatul khamsu ala waktiha apa yang kena pada waktunya papun mancing duhur apa yang duhur pak pon mancing asar apa yang asar pak pon mancing maurib apa yang maurib mancing isya apa yang bagus banget as-salawatul khamsu ala waktiha ini kan nomor 2. Terus bi kanjeng Nabi pakon azakat panjenengan wajib azakat ben tahun sekalian reng tisah ngocaki petra usaha majer petra satahun sekalian sakentang kakanan wat kuatan apa kakanan wat kuatan para rabu engki mana bining Madura jagung ben beras ben jagung sakentang setahun sakentang beras kenapa para rabu bedet 30.000 sekitar 30.000 angkemlah 30 standar beras sekentang 30.000 setahun kadang pada rabu sika petra sekentang aro ala salah kapang ibu ki ke kapi beung kamu lah selama jer ben tahun sekentang kapang ai panuro maleng jeleng geluburi inungku mele paket rele belum giga 1.000 seminggu obus mak bah meli beras setahun bah tak majar paket belum giga ya bukan belum giga ni ke main pak bola lema kebelah seket lah nih seminggu paling tak ada lah para rabu bisa nah bila nak baca dengan zakat fitrah pun tahun sekalian pangka apa lain lah aja benerokap kakanan wat kuatan jagung atau beberas lain bani ke tahun le panjenengan sebenarnya artan ni zakat arta tak boleh mandi pao sekat pao sekentang tak boleh sekat tu tak bisa kakanan wat kuatan iki zakat apa sah panjenengan apa sah saben tahun sekalian kan Nabi sadabu sumu taswihu benapasa beres menapasa bi pangeran beres zahiran fisiknya sihat au beres batinan atau beres batin Nabi Allah ibu beres kurang pasa selama panjenengan tidak udzur engki terakhir haji para rabu syahadat salat zakat puasa haji mun kelar tak usah panjenengan wajib haji mun kelar tak usah haji cukup intar ke masjid mun ring laki ring bini tak usah derma bini antara ke masjid tak usah antar ke masjid binian bagusana bajang nengiro mana ada derma geng mun bah binian antar ke masjid sal masjid deh pak karena mun bah ring bini entar ke masjid lah ke anta ada tiap bajang bah salbut bah usolli fardul jumati Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim urang nomor wi anabaan iya kan audanya salbut tahu sabi ni tahu satar ke masjid cukup abajang nengi compon beng sebeng wajib haji mon kelar keng manter kelar amin Allahumma keng sementara di berin para bustaja haji ada lah tahun di Badin terhapus 1 tahun ikakan puputang corona roh dia arah apa orang cebok corona re pada baru bah tai bekia sapereng mat saro cuci tangan jangan gula yang masuk ke bank gula dopa ke bank gula masuk tai beki bah tak masker kiai ki kelopain dan gula di masker ada sebut masker bi mobil sabot masker yang kui bi gula oh bagi kapan masuk dengan labak lah maskeran jangan gula mi bagi cuci tangan bagi oh ngiong ko kelopain pakai sabun pak gula mon bisa pak benih guna cuci tore mandi gula pak oja kita gula beda dengan kiai engki beda kebeluk opo mata de aing panjenengan kiai cek gila kian tidak bercoba Islam ni kapa benih kun mangken lambak tidak becolah lambak lai becoy benih guna becoy samangken Islam ni karembi ane becoy tamu ni nah ibecoy kia teti sampean mendoa becoy ke 2020 ya berarti di nembian tamu ni nah tak becoy lambak iko bi gula nengen tak nyaut tuh mantar bodo boleh hajian dia dengan bara rabu amin Allahumma cat samangken antrina abid manabi nyetor samangken segemi juta 500 pancingan antri 17 tahun aduh
ani kasandi pese ngantos 17 tahun mun si tandi tina je to santo santai temu si bili si mangga daki re nyaman tadi pese na bararabu mun andi pese panjenengan segame juta 500 oleh porsi oleh nomor keberangkatan bila 17 tahun buh mun pangeran ngasokanin umur sebitek kasambian satia umur berapa lah umur seiket ya sama angkat lah mari benyai bunda lah almarhum tak numpak kapal sambian numpak katel tabeng Mekah kini kemana tahu mantarki pada lanceng umur amin Allahumma syahadat salat zakat puasa haji ani kenyamana Islam terus mun agama Islam orang ada muslim tetimun agama Islam orang orang kemudian man anta ana muslim saya Islam engkau orang Islam anta man anak muslim engkau Islam orang Islam berma Islam berdebu al muslim kal mayyit fi yadil ghasil al muslim kal mayyit fi yadil ghasil orang Islam yang sebenarnya padan ben mayit nang tanah orang semandi orang Islam yang sebenarnya pada orang Islam Arya atau oca padan ben mayit nang tanah orang semandi berma mayit atau oca ada mayit tak teroca yang kena bagi pah beda mayit dan semandiin tedung mayit norok tak teroca wong nyaman mayit orang Islam teroca moncan semandiin mereng mayit norok mereng moncan semandiin kentang mayit norok kentang mon bah beda mayit sero tedung pah mancing benih mayit ruah tinta tin pah beda mayit pah tedung ayo to coba on laki pocong ra pah beda mayit pah pas din mayit pah mancing on cepaki ra penyakit ra barabus de mayit ngak gini ka mantar bersalamat demi pangeran amin Allahumma min ajunan bararabu se muljaki Allah subhanahu wa taala sibitan gola muljaki intina bararabu saja dan gola para panjenengan muncul lekar merasa benlekar ngakoh troya aku Gusti kanjeng Nabi dan gola para satu saja dan gola para panjenengan teroca dekat Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama para rabu kanjeng Nabi ipatoron katun Nabi Allah salena uswah hasanah teladan si paling bagus para rabu kanjeng Nabi itu adalah mulang tata krama kata gula para panjenengan mulang tata krama kanjeng Nabi kadin to para rabu bi pangeran boy orang si paling alim kanjeng Nabi tapi kanjeng Nabi tahu ning rasan alim bi pangeran polan alim bon alim Muhammad kanjeng Nabi genteng kang Allah subhanahu wa taala tahu ning alim kanjeng Nabi polan genteng dah ada dan si genteng Nabi Yusuf si genteng ni genteng nang itisan tibi mun salangi bumi paling genteng Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu saka kanjeng Nabi Yusuf bay aduh cewek Mesir ngocak ke Siti Sulaiha lagi kan Siti Sulaiha harus liburkan Nabi Yusuf cewek Mesir ngocak ke Sulaiha orang tak peti beras libur ke anak kepolongan nah Nabi Yusuf ni anak kepolong na Siti Sulaiha bawa libur ke anak kepolongan nah can Siti Sulaiha beun singa mo ningali Yusuf singa bah teroki ya bin Siti Sulaiha telepon jakannya halo cakan cewek dari mageng deki kecempok gi asar nah pergi arojek cempok deki sori rujak iya jan datang ngku cewek sakancan dari Siti Sulaiha tindrat tina datang ke kepi semua keluar rojak rawah Nabi Yusuf alaihi salam semua keluar palapan nama keluar kedungdung pau kepi keluar ni kebas isik bini ada isik bener nyecek saun ben ngenlengan apa ada ya bas isik beremah tareng terokan Nabi Yusuf derin gendekan tapi Nabi Yusuf si genteng ngak gini kah tempang Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh sateng genteng nak kanjeng Nabi pangeran tauning resan ngalem kanjeng Nabi polan genteng salim alim nak kanjeng Nabi pangeran tauning resan ngalem kanjeng Nabi polan alim kanjeng Nabi soka Allah subhanahu wa ta'ala tauning resan ngalem kanjeng Nabi polan soka apa yang menjadi alaman pangeran kanjeng Nabi fokus tata krama kanjeng Nabi fokus tata krama wa innaka la'ala khuluqin azim Muhammad ben fokus Muhammad
Kanjeng Nabi je menalong kuben kanjeng Nabi ni kah para rabu ni kah binian kanjeng Nabi anika paunai patoron wahfid janahaka waliman ittaba'aka minal mu'minin Muhammad ban menang ben cakan jana ben berenga ben para sahabat patoron pauna ben orang sinroben kanjeng Nabi tekana onang ben umpan kanjeng Nabi bakun ni patoron pauna nyaman kan tahu sakit tengki karena orang tengki bau adalah lambang lamun orang dia sombong nang ben kanca tahu sahabat tengki bau deki nang ben berenga Arya, bari kan tapai kira-kira. Tak bagus. Pas menabi alongku tojuk para rabu, menabi tojuk bedah istilah lemas lambung. Lemas lambung. Tadi mun tojuk sini kah? Tahu sada kita. Meni pas tojuk ingat robot dia. Tak bagus. Lakar ngakide. Nah dalam aturan para mustaja paling bagus tata krama adalah kusteh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama tasawuf ada abu para mustaja idla dalilah ala tariqi ilal ilah illa mutaba'atur rasulil mukmila fi halihi wa fi'alihi wa maqalihi fatatabi'anna wa tabi'an la ta'dila. Ada si bisa nutuaki gulaman sambian depak ke pangeran peratuh dek Allah subhanahu wa ta'ala illa mutaba'atur rasul kecuali nuruk kanjeng Nabi. Gulaman sambian terus peratuh ke pangeran nuruk kusteh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuruk pun apa nah? Fi halihi wa fi'alihi. Nuruk pula tingkana. Kanjeng Nabi para rabu tingkana tahun ini ngerasa nyakin orang lain. Lebet kulina. Napa boleh debuna? Kanjeng Nabi tahun ini ngerasa nyakin orang lain. Lebet debuna. Kanjeng Nabi tahun ini ngerasa nyakin orang lain. Lebet kulina. Tak ada orang tersinggung. Ben sifat kusteh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat santun sekali kanjeng Nabi para rabu. Kula pun sampean kadang nangali tetangga ibaratnya kelar wuh ramilah orang tungang-tungang orang wuh pah bede tetangga kelar beli motor beli motor autang pah bera ke tetangga walah sepeda kredit sepeda mateleng sengujak kredit reng bini ni je liburna kelampi pun mas pun kelampi geleng pah bede kanca gelengan rame pole area yu di program area telo polo menaria pak polo yu area pak polo yu nyaman si kacaca di orang jadi ya gelengan sempuan ngocak sempuan ring karo mas pak le koran tua ring letak nyaman neng bulan tetangga kelar iya bang ngocak sempuan bah mak bisa mele tibi yang kui tibi julaju tibi iya sempo tibi majar tibi mak tikas beremah iki apa iki wow sempuan rame meneng ada tinat mak boleh aja lakar emas ongku teka sempuan kan yang kui tibi arom ajar tibi mak bisa berketika beremah kanjeng Nabi ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kanjeng Nabi tahun yang rasana ajabu si medal dari nafsona in huwa illa wahyun yuha itu semata wahyu dari Allah subhanahu. Tak ada tebunan Nabi masake orang lain. Tak ada tebunan Nabi nyongkanin orang lain. Sikap pakainya Nabi apalagi. Tahu saya tegar sikap kanya Nabi. Kulina rajin lopot langsung sekarang tegur kanya Nabi. Kanya Nabi andi raji berapa kelajan? 11. Sangat tinggal seta. Bodoh paling ratin asmana Siti Aisyah. Aisyah ni karatin jangkung paraben. Paling ratin etempong silain. Apakah rajin kanya Nabi selain cuba ada rajin kanya Nabi cuba ratin kapi salah satunya ada namanya Siti Hafsah ni karatin dia cek ratin kun pendean bang Siti Aisyah pendean dosa kone mun ratin ijab ada si cuba saya king pendean sekone kanya Nabi alongku kanjeng Nabi Siti Aisyah Mbak Hafsah ada apa dik ani kebeni ada bu ada apa di kotet kan tak ada bu nih kan mas wah mbak Siti Hafsah madu mbak cek saking bian tetemu ben madu dari kan wah mbak mas ada apa di kotet faham kanjeng Nabi
ketika Aisyah siratin si jangkung si patot neng daya kanjeng Nabi aduh Aisyah ben sineng daya rawah tusa Aisyah andaikan tusa singaria buang kata se tase rom leko Aisyah ada Siti Aisyah kuneng daya les leko jan bah paharing juara atau moben maduna atahlil ngarapa aduh senok sontel jadi ale dosa mau buang ke tase teti celot tase ilauan dia wah mak bisa bere gelur kanjeng Nabi Siti Aisyah kuneng daya dosa jad daya lah ame emian tetemu pemaduna haro dosa lah kan tu benineng daya daya bah beda remam mengaji dia tentu celot tasik lawan tu celot bah neng ko me bahzi mun tetemu ben madunah tu mantar kelarang ko aduh ratin nang arai enten nungguan bararabu anapa bahare bre geluh bahare enten tanah kenika cema-cema ibadah bararabu apa jung emas singa kas takulaku ya ku laku orang apa jung emas ke kepi duh pah patayat NU re pah di maliam mas ko apa dung dun jete sampean ku laku ngelengocak ke bini apa jung emas mi tina nyara pajung lain ni ku aduh salsan engki je lek beleun jadi bah anu can mana bini boleh lecek dan tina mungkin lecek kenjer na pitong polo lecek ke sitong kenjeran pitong polo ada wah ajunan para rabu si mulia ke Allah subhanahu wa ta'ala sebutin gula waliki materi selamat para rabu amin Allahumma norok kanjing Nabi halihi wa fi'alihi pola tingkana wa maqalihi bentebuna jangan pernah nyakin orang lain lebet tebuna jangan pernah nyakin orang lain lebet kulina akrak aliyep anu tabada ayep liep ro kan bener ya tinggal liep jadi ya tina kalaman nyaman sobung napa aman baradabu laki na pancinengan tak ko rabini pada tako iya setong tako nomor 2 belenjen minta mendeng tuh situ syariaan turun laun lan leber ruang turun laun tak kira bahda abini teng laki ni cet pacet mon sosora kacang rebus kadang enje tak bini engki kadang banyak ungku bini na ber kain insyaallah aman ajunan para rabu saya mulyaki Allah subhanahu wa ta'ala sebutin kala mulyaki ni kanjeng Nabi para andi tatak rama paling bagus mudah-mudahan ten gula para panjenengan ngajukan amin Allahumma terus kanjeng Nabi uswah hasanah kita teladan si paling bagus ikening tero kapi ibadana suhbah ma Allah istilahna suhbah ma Allah dan gula para panjenengan nyempe dak Allah subhanahu nyempe ka pangeran niru kanjeng Nabi Ibrahim kanjeng Nabi sedeng kanjeng Nabi tak bidabit mun ibadah apa jeng repas tak ci abid tak ci lanjeng kanjeng Nabi tak was-was mun apa jeng nusolli faradhal isya'i Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin mubah bidabit kelo pah bodo imam masjid musalla langker tarawiyan pah ci abid tak kira baju apa abid kelu Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim sido pak waladhdallin abid peran ngocak mak mamai budi oh aku ro ceremet apa abid kelu bismillahirrahmanirrahim yasin oh macam yasin laku na taabali pole arapa abid kelu yat patayat muslimat ring imamin je bidabit arapa ya me tepak kamak memuju kemewah mak memuju keme aduh cukeme burabuan cotota nyaman aku roi mama ya laku na taabali pole arapa abid kelu je bidabit pengajian dia je bidabit para amburillah lesun engki cek kas lekas orang ngabojeng ni cek kas lekas kan bodoh bojongan baik ngat rawian Allahu akbar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sallu alaihi assalamualaikum oh 10 menit mari ben pesang na leber lah
amik beda makmum mengih mati bah on laon santai saus hari kanjeng Nabi nyaman berarabu bida-bid kelu tak nyaman kas lekas kelu salah bisa ngurangin fardu bisa ngulangin rukun bisa tumak nina tada kan karena sunnah para saja jadi yang tinggal bajang usalli faradhal isya'i Allah sewas dia jadi apa tina nengi kiri jan sebab kalimat kaatina mon takbir Allahu akbar arogaya na banyak kelurwa taos Allahu taala nyaman mak nyari lapar masal-sal masjid bila kemu ngaboceng orang nyaman berlam tina sancet let kelet orang dia tahu salat kelet tak tahiyat orang mentawa kasih was tahiyat jabid bah atay mata yai jadiya munataya kawise catai nang masjid taule atay munatai dina ban tay bangali cangki mah bingko catai nang masjid taul Arab punya kalaman nyaman at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah assalamu alayna wa ala ibadihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la mari berbuat tinggal wudu nawaitul nawaitul keng mun temo gulam ya naudu ngagedem tekut tingkil nabi gulam incupa kini gelim jidi ngawa mujud beres mak beres mun remuk lah bah remuk sekali ini mama udu ngaji dia mak ni benih tak usah nawaitul wudu ali rafil hadasil asli balasarilah mun ngucap tak usah entar jadi audu sanika nawaitul tak usah cek nyari lapar dika tak usah nawaitul ni ke sunnat wat talaffuzu biha sunnatun ngucap kini ada hukum sunnat sepenting atik audu ampun sanika mun kira tak was macam nawaitul tak pun nawaitul wudu li rafil hadasil asghar lillah tak na apa kor tak was mun si was kini ada tekunaing para rabu aduh murni mor si belmate aing toron si was audu lemari tak cermet dah dari bojong duhur kasar tekertalan cetak bojong duhur wah cok was orang ibadah ni kele orang ibadah ni ke ngaring akila ambian ngaring akila bermakila ngki cok lem mun akila seding upamana kila upamana atamancok upamana kila atamancok berma mentera bersiap ya ngalagi aing burin ngani ngalagi aing kordut selen boleh siom bah beceng najis mun ki beceng pailang rasana pailang bauna pailang robena kan ngagini ya terlo andre ko tu pailang kapi mun la elang baru mun ki beda beceng bauna najis karena najis mutawasitan ni kabar rabu iki napa iki dalam mentero pada ilang ya beri aing burin mari beri aing sabun bah paraju sabun nak ukur burin mari beri sabun beri aing boleh siom bah room socilah mun si was ekor dud burit aing ada tekunai mari bersih cetok boleh ke dalam ia beceng boleh apa dalam gaduh dalam kira-kira bir pada Eropa Eropa benih baik yuk terpada iya arta mancoy dalam role nahkum bil zawahir wallahu yatawalla sarair nahkum bil zawahir wallahu yatawalla sarair si hukumin si luar ya dah si luar deh wallahu yatawalla sarair si dalam can Allah si dalam can pangeran tina je urus dalam ria taman cok ambian ngi bepitong kilo bang mapolong oleh petong kintal nang dinaria tina je urus walor kira dia soen ngagini gak selini nang bersela pokon kelakuan membahlet kelet kelu tak bisa Allah ya dalam kelu jadi ya muntepes Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah la ilaha illallah astaghfirullahaladzim harap tepes kelu tak bisa sedeng
Allah nyaman kan? Nyaman sedih nggak gini kah? Lah kanjeng Nabi tak begitu. Ta'ammuk istilah ilmu dia ta'ammuk. Orang yang tahu salat makelet tak usah. Kalau biasa. Tak macam solawat. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Waduh. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli. Apa mata keren aja dia. Lenget gula orang. Menlem-delem gelu kan. Salah pesanan. Salah. Ajunan para Rabu si muljaki Allah Subhanahu wa taala sibitan gula muljaki berapa dua ketika Nabi mulang tata krama kanya Nabi adalah uswah hasanah teladan paling bagus. Ajunan para Rabu si muljaki Allah Subhanahu wa taala sibitan gula muljaki terakhir para Rabu setuju dan gula para panjenengan tero syafaat Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantar-mantar para Rabu dan gula para panjenengan paring lanceng umur kempang rizkina bunga nang itunya lebih-lebih ku laku ngajuni pan Allah Subhanahu wa taala anak potot dan gula para panjenengan teteuring si saleh salihah amin Allahumma amin mantar-mantar ke syafaat Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekat ditoh pola sekat tersumbangan mawator anyona sepora mantaran manfaatah hadrallahu iyyakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kering-kering. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuluka bihadana wa husadana wa tahdi biha kumna wa tasunu tarfa'u biha darajatina wa taquti wa jafana wa ta'tufakatu alina wa ala awdana. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلب الدين وقهر الرجال. اللهم اجعلنا ولدنا وتلاميذنا من الصالحين. اللهم يسر ولا تعسر طمخر يسر أمورنا وأمور الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا صبورا واجعلنا شكورا واجعلنا في أعيننا صبرا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة والأبرار يا عز غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.